ekiziro bwa nyuma y'abebembezi kurwo mu cyangeki kwetombo itangubama batungire mpunembu zo buhwire bakazuguza zitakakiro mu makagabo abatura babiri mbakirente n'umwana kurwo mu Poverty Alleviation Department yatandikirwa mukuru w'ihanga kurwana sobworo mu bantu ba burijo bari kwayente n'umwana abantu bakagororo mu Ruhama East District yantunga mu kurwo mu Poverty Alleviation Department abebembezi barabwira abatura bari kuguza ibintu government eri kube bahire kwe ihomboro nimpunezo nibazugura chipure nimbuzi nibazugura chipure na n'umwana nibaza gutwara mbashuza abashuza ababoko nabinja bine byoma nabwo nibibaba abantu bitu babutosha imwe almost ka 60% muri imwe abo twahire mbuzi timukizina abo twahire mpunu butosha turacira kujja mu kutaya yati mu kizina so eco conka kiratuma twamanya orabase chinichi waremwe mbuzi nibwo rabasente waremwa kwempano ona waremwa kwempano yempunu empunera zaro bwana munana twakwente nibwo rahempane nterazara erazara gumwe abantu bagira ngo kigenderwa cya president no kurwana sobworo mu bantu ba burijo bitu nabo binekoresa mani kureka ngo batungire tibyafabusha mwana nenda kubasha abanyayuganda bateranke babani bihura kandi babagira ngo mwimuke mwe ihomboro obworo niwo bukuruma wenko wawe mwenu mwimuke mukore president tari kugira ngo nakugira nakwihomboro yoteye ihiremo banzo yihemu aha kuba ni mangwe ndohoza yawe kintu kweta mindset nico kintu kikuru omboro wano kurwana sobworo banzo korandohoza yawe naye yamana abajya ngo mbwenu enteze nayereberaho nanamisho no mwana ogu nayereberaho na seedlings ze nayereberaho nabajya ngunyowe nyizire kudukora tinyizire kugira ntaro nimbashaba ndi enteze zibabahereza tutakaba ngaba bahire mpunu bakazuguza tutakaba ngaba bahire embuzi bakazuguza nore woyine ntabire waheza kwinga ntabire warya ensugo obwire bwo kubiba bwahika entabire tandika kushekera entezi nakitwara yinyisha kugirisa kandi kwera heze kuzaranyiza kuherezaho muranwa nko RDC yatwegesa n'abariko mu State House tuzaguma tukora tutyo ebintu ebihirwe birimo mani internet chebeye mboga ziri kwiragura kandi program eje bembirwa mu cyara Joan Kakwenzire ndi Anita Tukunda.